دما خوش ببینرین هیجا ایرو 15 سبات 2023 روزان روزا چهارشنبه بوی رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاری کنده دما خوش ببینرین هیجا امی ایرو جیج ارتجا لباکوری کردستان دوام بکن و دست پیجی بکن ده روشن لباکوری کردستان ویرانیه که جبر ارتج مایی هیا جمارا کسی جیانا خوش دزدانه 35,000 درباز کرن جبر مترسیا اولکاریه و بیتری 50,000 آواهی ورن هلوشاندن. لباکور کردستان برینن جبر اردهج به زحمتی تن پیچان خمساری و پولیتیکاین دستلات ایشا مخدوران قات بقات زیده دکه. هیوین ساغماین ین جبن کافلان به درباسبونا هر روژه گیره ایدیل واستر دبه. جمارا کسین ده انجام اردهجا 6 صبات یا به پلیا 7 بهنوک 8 و 7 بهنوک 6 لمرش و دیلوکا باکور کردستان خستی گهشت 35,418 ویرانیا اردهجه لپی خواهشت جی گرانه. افدر گنده کرکت ای نافچیا اصلاحیا دیلوکیه. لگند 120 مال هنه و بسر 6 مالی ره هلوشیانه. 56 کسان لگند جیانا خوش دستایه. کسین که خزم و زاروکن وان ده اردهجه ده جان خوش دستانه لسر گورن وان شینا خودکن. مالباتان جلن زاروکن خواه بکیلکن وان و دالقاندنه. لآلیه که دن وزارت خدمت مالبات و جواکیا ترکیه داخویاند که جه 1396 زاروکن که جه کسین وان ین ناس کس لدر دوراوان نبون ناسنامه 1114 زاروکان دیار کرنه. حتی انها 508 زاروک رادستی مالباتن وان کرنه. ها دیار کرن که جه 1396 زاروکان تداوی 721 زاروکان دوام دکه. تداوی 167 زاروکن تمام بویجی جبو وزارت پاراستنی هاتن شاندن. دوین آفبری ده وزیر هاویردور باجاروانی و گوهرین آف هوایی مراد کوروم دیار کرد ده انجام خباتین تثبیت کرنا خساره یال هرمین عرض هجده در کتیه هوله که دوی 5,576 آواهی دم لدست بین روخاندن. مراد کوروم ده پیام خواه یال سر مدیا جواکی پر وکرده و ها گوت. لسر 387,346 آواهیان لیکولین هاتن کرن. لگوری تثبیتن حتانها دوی 5,576 آواهی دم لدست بین هلوشاندن. 279,655 آواهی جی کم خسارن آنجی خسار تیده نینه. امی آواهین که دوی تاول بین روخاندن بروخینن و لشوناوان آواهین به اوله آوا بکن. باندورا اردهجه لباکو روژاوه سوریجی گرانه. حتی انها جبر اردهجه جمارا کسین جیانا خوش دستانه درکت 5,540. هروها بیتری 14,000 جی بریندار بونه. پشتی اردهجه گلک ولاتین عربان جبو شاندنا آلیکاریه کتن تفگره. لیبیا، قطر و سعودیه آلیکاریا بو مقدورن اردهجه زیده دکن. دسراتا ایرانی حتی نها نکاریه گلج داخوازن وین آزادی دوربخه هم وقتی وی لپی گراندنا پلانانه
تفی بریارا لیبورین او بردانا هنک خواپیشاندران لزدای پینگاوا گرتن او بنچافکرنا خواپیشاندرین دن هر وها همان دمی لروشلات کردستان او ایران جبو هفده سبات بانگا خواپیشاندران گشتی هاته کرن. هێزا ژنەیە li dijî desthelata Îranê bûye sedema xwepêşandanên herî demdirêj ya li welat. Piştî kuştina jina Kurd Jîna Emînî, serhildana destpêkirî 153 roj li pey xwe hişt. Duh li gelek bajarên Rojhilatî Kurdistanê, pêngava hêzên dewleta Îranê ya serdegirtina malên welatiyan, binçavkirin û girtina xwepêşander û çalakvanan dewam bû. Ev yek di demeke wiha de ye ku bi biryara rêberê Komara İslamiya Îranê Elî Xameneyî ya lêborînê rojane xwepêşandêrên girtî têne berdan. Her wiha duh melleyê mizgefta gundê Marexan a bajarê Serdeşt Fethullah Rustemî di dema ku refaqetiya kerwanê alîkariya ji bo mexdûrên erdhejê yên bajarê xwe dikir, li xala kontrolê ya bajarê Ormiyê jaliyê hêzên Îranê ve hat binçavkirin. Rustemî berbicihekî nediyar ve hate birin. Ji destpêka xwepêşandanên serhildana jin jiyana azadî heta niha ve 27 meleyên Kurd bi tometa piştgiriya xwepêşanderan ve xwendine dadgehê û ji wan herî kêm 10 mele hatine girtin. Li bajarê Îlamiyê Rojhilatî Kurdistanê xwepêşandera girtî ya bi navê Arîn ku xayî ji ber çareserkirina dosyaya wê bi dirûna lêvên xwe dest bi girevê kir. Her wiha bi boneya salvegera komploya navneteweya li dijî rêber Abdullah Öcalan, çalakiyên cûr be cûr hatin li darxistin û têde komplo tecrîd hate şermezarkirin. Di heman çarçoveyê de ciwanên Apûyî li bajarê Bane û jinên Apûyî li bajarê Sinne komplo tecrîda beramberî rêber Abdullah Öcalan şermezar kirin. Li ser asta Îranê jî nerazîbûnên li dijî desthilatê bi awayên cuda cuda bi taybet nivîsên û dalqandina duruşmeyan li cihên giştî pêk hatin. Duh komeke çalakvan bangal darxistina xwepêşandan û çalakiyên giştî a bo hevdê sibatê kirin. Hevdê sibatê xwepêşander Mihemed Mehdî Kerîmî û Mihemed Hüseyn jaliyê dewleta Îranê ve hatibûn darvekirin. Di çarçoveya bengawaziyê de li gelek bajarên Rojhilatî Kurdistan û Îranê de belavokên bengawaziyan hatin belavkirin. Di demeke ku şerê li Ukraynê sala xwe êdî temam dike de amadekariyên şerekehîn dijwartir tê kirin. Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî got ji bo êrişa wan a li dijî Rûsyayê bidin destpêkirin hewl didin çekên pîvîst bigihînin çeperên şeriyên artêşê. Amerîka ji îddia dike ku Rusya di warê stratejîk û taktikî de têk çûye. Li Ewropa şerek û nêzî salekê ye dewam dike. Saleke dengê şer ji nava Ukrayna kêm nebûye. Stratejiyên şer, êrişên bejahî û asmanî. Ji 24 Sibata 2022 ve rewşa li welat wiha ye. Artêşa Rusya li pey pêkanîna xeyalên serokê welat Vladimir Putin'in. Ukraynî jî bo parastina xaka welat seferber bûne. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî diyar kir ku ew hewl didin ji bo êrişa ku li dijî artêşa Rûsyayê amade dikin çekên zêdetir û bibandor bigihînin artêşê. Вже дев'ята така зустріч і маємо чергові сильні рішення. Volodymyr Zelenskî di peyama xwe ya vîdyoyî de ku şeva borî hat weşandin civîna komatêkiriya parastinê ya Ukraynayê ku dibin serokatiya dewletên Yekbûyên Amerîka de li Brükselê hat li darxistin nirxand. Zelenskî diyar kir ku di civînê de ji bo Ukraynayê hin biryarên girîng hatine girtin û wiha got ev civîna nehemîn a bi vî rengî ye. Ji bo parastina dewleta me xurtkirina leşkerên me biryareke dina xurt hat dayîn.
زێدەتر پەرگالên parastina hewayî ji hêla hevkaran ve hatin pejirandin. Serokê Ukrayna daxuya kirin ku ew di çarçoveya parastina xaka welat de xwe amade dikin ku êrişeke dijwar û tund li dijî Rûsya bidin destpêkirin û ev tişt anî ziman. 54 держави-партнера. Вже 9-та така зустріч. І має... Em bi hemû hêza xwe hewl didin ku ji bo êrişên zêdetir, çekên dûr û dirêj û hêza zêdetir bidin leşkerên xwe. Di civîna wezîrên parastinê ya welatên NATOyê de careke din rojev Ukrayna bû. Piştî civîna koma têkiliya parastinê ya Ukrayna ya nehemîn, wezîrê parastinê yê Amerîkayê Lloyd Austin û serfermandarê Amerîkayê General Mark Milley civîneke çapemeniyê ya hevpar li dar xistin. And because of that, all of the partners in the Austin di daxuyaniya xwe de diyar kir ku tişta Ukrayna dixwaze di zûtirîn dem de bike ew e ku di qada şer de şert û mercên di berjewendiya xwe de biafirîne. With innovative tactics and empowered their leaders to liberate their own country. Ji aliyê din ve mêlê jî anî ziman ku Rûsya ji aliyê stratejîk, operasyon û taktîkê ve wenda kir. Mêlê got. Serokê Rûsyayê Vladimir Putin difikire ku ew dikare zû Ukrayna têk bibe. Hevalbandiya NATOyê hilweşîne û kiryarên wî wê bêceza bimînin. Fermandarê Amerîkî anî ziman ku heta Putin ji bijarteya xwe ya şer paş de venekşe wê civînên bo piştevaniya Ukraynayê dewam bikin. Pêvajoya endamtiya Swêd û Fînlandiyaya ji bo NATOyê dirêj û dirêj dike asangiyên Tirkiye û Macaristanê yên ji bo van welatan êdî ev welat bihêrs kirine Wezîra Karê Derve ya Almanya Bayrbo got divê her du welat heta lûtkeya NATO ya tîrmehê bibin endamê NATOyê. Wezîra Karên Derve ya Almanyayê Annalena Baerbock daxwaz kir ku ji bo endamtiya Swêd û Fînlandiyayê ya bo NATOyê êdî dem neyê windakirin. Baerbock piştî hevdîtinên xwe yên li Fînlandiyayê duh li Swêdê bi hempîşeyê xwe re civiya. Annalena Baerbock balkişand li ser peymana sê alî ya ku di civîna bilinda NATOyê ya ku hezêrana borî li Madrîdê di navbera Tirkiye, Swêd û Fînlandiyayê de hat imzekirin û got di vê peymanê de krîterên zelal hatine diyarkirin û Swêd û Fînlandiyayê van pîvanan bicehtînin. Wezîra Alman bankir ku berî lûtkeya NATO ya tîrmehê her du welat bibin endamên hevbendiyê û eftiştanî ziman. Endamtiya van welatan ji bo NATO giring e. Di vî warî de hêviya me ew e ku Tirkiye û Macaristan jî di nav de hemû welatên NATOyê endamtiya Swêd û Fînlandiyayê bipejirînin û rê nede derengima yînê. North Africa and the Sahel regions face interconnected security. Baerbock da zanîn ku ji roja ewil ve ji bo pêkanîna peymana sê alî Swêd tedbîrên berfireh girtin ew dest nîşan kir ku ev yek ji bo kêmkirina fikarên Tirkiyeyê rast û giring e. Taken into account. And we are determined to work through all issues. Baerbock diyar kir ku bi tevlîbûna Swêd û Fînlandiyayê ya ji bo NATOyê wê ewlekariya her kesî xurt bibe. Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg di civîna wezîrên parastinê yê NATOyê li Brukselê de got. Swêd û Fînlanda dikarin cuda cuda bibin endamê NATOyê. Mijara herî giring ne ew e ku endamtiya Fînlanda û Swêd di heman demê de were pejirandin an na. For a moment of silence in solidarity with our ally Turkey. Stoltenberg diyar kir ku hêviyên wî heye û ew ji bo vê yekê gelek hewildanan dikin. Rejîma Tirkiye ku piştî şewitandina Qur'ana pîroz a li paytexta Swêd Stockholmê hevdîtinên xwe rawestand. Peyameke erênî da Fînlandiyayê ku dikare endamtiya wî erê bike. Ji sî endamên NATOyê tenê Tirkiye û Macaristan serlêdanên endamtiya her du welatan qebûl nekirin. Ji bo ku Swêd û Fînlandiyayê bibin endamên NATOyê divê endamtiya wan jaliyê parlamentoya hemû welatên NATOyê ve
وره پژراندن. دناوا دمین داوی ده د ناوبرا امریکا و چین ده آلوزیا پاراستنا آسمانی زیده ببو پشتی بالونا چینی یا لسر آسمان دولتین یکبون امریکای تفگرا جسم ناین زانین ایدی فکارین وی که زیده کربون کشکا سپیرا گاند کو دبه تتکلیا چینی به تشتین لآسمان ولات هاتنه دیتن او خسن رتنه به هر وها دبه کو افتش جی بیزیان بن. It's been there stationary for لآسیمان دولتین یکبوین امریکایی بالون چینی و پشتی ویجی تفگرا جسم ندیار فکارن لسر اولکاریا ولات زیده کرن. داخویانی کوشکا سپیده هات گوتن. افتش دبکو عایدی شرکتین بازرگانی آنجی سازین لیکولین نه وجبر ویکی دبکو بیزرار بن. برپرسن امریکی و کانادایی راگهاندن کو پاشماین سه تشتن کو جهیلا ارتش و هاتنه خستن نهاتنه دیتن. Quite a few comments here at the top, so I do hope that you'll... جبردف که کوشکاسپی جان کربی دوه داخویانیا چاپمنیه ده گوت. اوی نکاره ورزانین کو سه تشتن نو ین لکانادا، آلاسکا و میشیگن هاتنه خستن چنه و جبوچ آرمانجی هاتنه کار آنین. کربی گوت. ما تو نشانک ندید که اف هر سه تشت بشک جبرمایا سیخوریه یا کومارا گل آچینه بون یان جی او به آوائی که اشکره بشتاری خباتین برهف کرنا استخباراتا بیانی بونه. ها دیار کرن که حتی نها تسازی ریخستن و حکومته لسر تشتان ماف نگرتنه. بردف که وزارتا درویا چینه وانگ وان بین برسوا امریکا یا لسر تشت ناین زانین ین لآسیمان ولات رخنه کر. وان بین گوت. گله کس لامریکا دپرسن. چالاکیه که سابها دکاره چه سوده بده امریکا و باجگرین وی. ریو بریا چینه ده دسپیکه ده پجراند که بالونا لسر آسیمان امریکا هاتی خستن یاوانه. ده همان دمی ده او یک رد گر که او بالون جبو سیخوریه هاتیه بکار آنین. وزارتا کارن دروی امریکای جه ادعا گر که او بالون جین مترولوژی جدا ترن و آلاوین دکارن استخبارات کم بکن لناواوی هنه. ریوبریا امریکا پشتی وی بویره 6 شرکتین چینه خستبون لیسته جزایان. اف بریارا کو 11 سبات هاتی داین لپکینه راستی برتکین توند هات. وزارت بازرگانی یا چینه هبونا تکیلیا وان بالونان آبوسی خورتیه رد کر. بلن ویجاری بسکوتلاند دوام بکن سرک وزیرا حکومت هریمی سکوتلاند نیکولا ستورجن استفای آخوا راگهاند اوگوت از دزانم جبو ولاتی من دم راست هاتیه. سرک وزیرا سکوتلاند یا هری دم درش لسر دسترادداری مایی تکلداری مجاری داخکنیک چاپمنیه دا اوگوت از ده هش اودلی خود دزانم کو دم هاتیه دم راست جبو من جبو پارتیا من او جبو ولات هاتیه. از بوی یکی نیتا خواهش سرک وزیری و سرکاتیا پارتی یا استفا بکم جوار رادگینم. ستورجن 8 سالن ریوبرتیا حکومت و پارتیا نتوی سکوتلاندی کر لسر قانونا کو ده بلگیم فرمی ده پیواجویا و گوهرتنا زایندی حساند که به مخان راستی نقاشان هات. ستورجن ده پیواجویا ویروسیا کووید 19 آنده خیالین ولاتین خواهین جبو سرخابونی جاره کدن خسته روژا ولات. سکوتلاند بشکه جی بریتانیایی لی تیوی ایرلاندیا باکور او ویلسی خودی نیفری و برین خواجهیه. ستورجن پشتی رفراندوما سرخابونیا 2014 بسر نکد پوستا سرک وزیریا حکمت حریمی جا الک سالمت گرتبوم. بلیل آلمانی جی نقاشین درباره حق دستان در دوام دیگه سندیکایا وردی لحفت بال فرگان بانگا گریوی کرد. سندیکایا وردی راگهاند که روژا اینیه لحفت بال فرگهین هر قلبالقین فرانکفورت و منهج دناف ده وی گریو بین کرن. ده داخلان سندیکایا دایی ده هات دیار کرن که وی گل سیاحتین هوایی وره بطال کرن. جیگری سرکاتیا واردی کریستینا بیل و گوت جبر که حتی نهات انجام کشی نقاشان در نکتیه کارگر لسر پاترونان زخت هف کار دکن.
سندیکایا وردی در روشن گنجاو ده جبو خباتکارین سکتورا جواکی پرسونالین بجاهی و پرسونالین اولهیه این هوای نقاش دیگه. سندیکا جبو تضمینات ونداهین گریدای انفلاسیونا بلند حق دست باشتر دخوازه. هر وها چالاکین بردانا کاریا یک روژی و لبال فرگهین برمن، دورتمن، فرانکفورت، هامبورگ، هانوور، مونیخ و شتوتگارت ورن لدار خستن. بلنو چین مبداوی بون هر شاد بختوار بن.